ቢራ ቱሬሲ ሁለት አምላክ ነው ማለት ነው። ዋቀዮ ለማከጅሩ ነው አገር ሲሰኒ ዮሐንስ ተቆ ሰነ ዋኑ ወልኑ ፈልሚሲሱን ቀቡዶንኩ ዋኑ ወል እንትና ይሉ ቀቡ ወል ፈልሱኑ እንቀምኑ አፋን ኦሮሞ ሀሳ ጅረስ ዋንቴፊ አፋን ኦሮሞቲ በረፈምኒ አመዱ ቢዝነስ ሰገሌን ኩን ጅል ቀበ ዋንዱ ባድረ ቱሬ አየ ሰገሌምቲ ኩን ሞ ዋቀዮ ቢራ ቱሬ ሰገሌቹምቲ ሞ እየባጫለ ያከስ Magar sisa suriti. Sagaleen jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi kun immoo Waaqayyo bira ture. Sagalichi kun immoo deebi'ee Waaqa ture jedha. Kanaafiyyuu Waaqayyo inni sagaleen kun Waaqayyo kan bira jiraachuusaa ያሳየናል miti እሱን እንግዲህ እሱን አልተስማማንበትም። ለምን አትስማማም? ኦሮምኛ አፋን ኦሮሞ ኡላጋ ቁቤ አፋን ኦሮሞ ትንበረፈሙ አካታን ትንበረፈሙ ኢምቤክቱሞ ማሊፊ እኔ ኢየሱስ አምላክ መሆኑን ነው ያስረዳውሽ ያለው። ኢየሱስ አምላክ ከየት ነው የምታስረዳኝ? የለም ኢየሱስ እኔ አምላክ ነኝ አምልኩኝ ያለበት ቦታ አንድም ቦታ የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ገና ኢዲት ታደርጋለህ ወይ ገና ከጉግል ሰርች ታደርጋለህ? ከየት እንደምታመጣ አላውቅልህም። እኔ አምላክ ነኝ አምልኩኝ ያለበት ቦታ የለም። አሁኑ መጀመሪያ ያመጣው ማስረጃ ደግሞ ሁለት አምላክ እንዳለ አይደለም የሚያሳየን። ይሄንን ትግባባለህ? አትግባባም ከሆነም ችግር የለውም። ኦሮምኛ ቋንቋ ላታውቅ ትችላለህ። እሺ አዳምጪኝ ጃለሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ካለቲ ዳናን ዋቀዮ በከንት ጀቻን ቃል በቃል ንገረኝ ካልሽ ትበያለሽ። ታይ እንደዚህ አይነት ቁማር አዋጣሽም። ምክንያቱም በርባደ ኛተሙ ሚትነን ዱገመዩ ያጅራቱ ብቻ አጅራቱ ቆፋ ኛተሙ ሚትነን ዱገመዩ ረኮን ቀቡ ማሊፈን አከስ ጀኔ ሴቴ ቁርአነቲ አመንቱራ አላህን ከለቲ ዳናን ዋቀደ እንጀነ አላህ ሳጅረሞ ዋይ ኢየሱስ ፊ አባን ዋቁማዳን ተቆጠዋ ሳጅረ ጥያቄ ስትጠይቂ አንቺም እንደምትጠየቂ መገንዘብ አለብሻ። መበላት አለ እኮ መጀመሪያ የምትጠይቅን ከመለስክልኝ ካነን ሲጋፈዱ መጀመሪያ ይወት ናዴብስቴ ከምብራ ነጋፈቹ ደንዴሳ እግሬቹዳ ዮዴቢ ዮጋፊ ኮ ከናብ ጄቢ አርገደ ማለ ማንንም ሰው ጥያቄ ሊጠይቀኝ አይችልም። ለምን መጀመሪያ እኔ ጠየቅኩ አይደል? አባ እኔ ቢአባን ተቆ ጀቴ እሺ ማሊን ተቆ ጀሪ ጀናን ዋቁማዳን ተቆ ዳ ጀቴ እሺ ዋቁማዳን ኑቲ ተቆ ዳይዶን ጀደና ከኒ ጀናን ዮሐንስ ተቆ ሰነ ጌስቴ አጤት ነገስቴ አችሞ ዋቁማዳን ተቆ ዳ የብራብረ ድራቱ አማን ተቆ ዳ dandeettiidhaan tokkodha beekumsaan tokkodha yoo jette በግልጽ በማስረጃ ኧረ እባክህ አንተ ደግሞ የምን ቤት ነህ? ከእሷ ጋር እኮ እያወራው ነው። ምንድን ነው ቀጥልበት። እሺ ልቀጥል። አሁን እኔ ሰገሌን ሱን ጀልቀበጢ ዋቀዮ ቱሬ ጀዳ ዋቀዮ ተውሳ ወሊገሌራ ሰገሌን ሱን jalqaba waan hundumaa dura ture jedha. Ergasiin sagaleen kun Waaqayyo bira ture jedha. Ergasiin immoo sagaleen kun Waaqayyo ture jedha. Waaqayyo inni sagalee inni sila Waaqayyoon ta'e sun Waaqayyo kan bira jiraachuu isaa agarsiisa. Waaqayyo lama arganne jechuudha. Lama miti ሁለት አይደለም እሱ ያንቺ bira kan jedhu maal agarsiisa ree afaan oromoon baranneeti. bira የሚለው የሚያሳየው ማለት ነው ይኸውልህ ሁለት አካል እንዳለ ነው የሚያሳየው። ጋር የምን ማለት ነው? ኦሮምኛውን ካላመንክ ብዬ አማርኛውን አሳየው። ከእግዚአብሔር ጋር ማለት እኮ ለሁለት አካል እንጂ ለአንድ አካል አይመጣም አይባልም። ስርዓቱ አይደለም። ወይስ ከአማርኛና ከኦሮምኛ ውጭ ሌላ ቋንቋ ነው የምታውቀው? ውዴ ሌላ ቋንቋ ነው የምገባ? አዳምጪኝ። አንድን ነገር በኮንቴክስቱ ነው መረዳት ያለብን። ኮንቴክስቱን ካላወቅን ግን እንሳሳታለን። ጋር ነበረ የምትለው ቃል ወይስ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የተሳሳተ? አነቱ ዶጎጎሬ ሞ መጽሐፍ ቅዱስ ሰነቱ ዶጎጎሬ? መጽሐፍ ቅዱስንም አልተሳሳተም። አንቺ ነው የተሳሳትሽው። akkamitti ani ko afaan oromoo ulaagaan isaa guutame maaliif hin barreeffamne? yoo waaqayyo tokko agarsiisa iddoon kun jette maaliif afaan oromoo nu jalaa dhiitame? maaliif afaan oromoo nu jalaa hacuucame iddoo kanatti?
Ageessa afaan Oromoo macaafni kun afaan Oromooti mirga afaan Oromoon nu eegaan jiru jedha. Macaafni kun ፍርድ ቤት ሄደሽ ክሰሻ እንዴ እሺ አስተካክሉታ መጽሐፈ ደኩኒ ድጉማ ሰገሌ ዋቀዮቲ ድጉማ ረቢ ቡኬዳ ኑ ከነመ ዋቀይ ቡኬዳ yojettani sirreessa nun namni kamiyyu macaafni kamiyyu kitaabni kamiyyu akka afaan Oromoo nu jalaa cucu hin feenu dhageesse bira kan jedhu kuni akka afaan Oromootti ulaagaa afaan Oromootti lama qaamni lama wal bira jiraachuu agarsiisa afaan eessaati akkati tokko bira jechuun kun tokko akka inni agarsiisu eessaa akkati fidde hin beeku kanaaf iyyuu amma iddoon kun waaqni lama ta'uu agarsiisaati adaraa waaqa Yesuusin uume naa kenni iddootti Yesuusii fi abbaan waaqummaadhaan tokko jedhu ነገርኩሽ እኮ ዮሐንስ 10:30 ብለን ጀመርን እኮ እኔና አብ አንድ ነን የምለውን ይዘን ጀመርን አይደል ሜር ኤሳ አኒ ፊ አባን ዋቀዩማዳን ቶኮ ዋቁማዳን ቶኮ ኑት ጀዴ አይውላችሁ እናንተ ማለት ነው እናንተ ለተሳዩ ለኔ ንገረኝ እኛ ወልከሰ ጅራኑት አነቲ ወይንከስ አንቺ እዚህ ላይ ለመማማር ሳይሆን የተቀመጥሽው ሰውን ዝም ብሎ ሊያስተምርህ ነው። ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ስርዓቱን ጠብቆ የቋንቋ ስርዓትን ጠብቆ እንዳልተጻፈ ልነግርህ ነው እና አንድ አምላክ ብቻ እንዳለ እሱም ኢየሱስን የፈጠረ ኢየሱስ ፈጣሪ ሳይሆን ፍጥረት ነው እሱ ኖ ወደዛ አትሂዳ ወደዛ አትሂጂ እሱ ያንቺ እይታ ነው የግልሽ አይደለም ቅዱስ ማለት የፈለገውን ደግሞ ያልተ ዱንፋ ቆሶንተ ኢን ኦቶባ ፍሬት ቢሲስቴ ዮሐንስ ተቆ ማስተው ዋቅኒ ለማ ጅራቹ አገርሲሳ ሚቲሬ ኖ ይኸውልሽ ዮኪኒ ሲቱ አፋን ኦሮሞ ሂምቤኩ ታው ደንዴሳ ዮኪን አፋን ኦሮሞ እንደንዴሱ ደን አማሪፋ ሲገሲ ዶ አማሪፋቲስ ጋር አከጀዱን ሲያጋርሲሴ ጋር ማለት ለሁለት አካል ነው የሚባለው። እሺ አፋን አማራ ኦሮሞን ቤቱ ታናኒ ነመ ብራሲ ገልጭናቲ አፋን እንደንዴሱ ስሪት ኑቲ ሚቲ ኢሳንሲ በባሰኒቲ አኒ አፋን ኦሮሞ ፈማርፈጫ ማለት ከምራ እንዲተገሰ ዘየ ለምን እንደዛ እንዳለ እኮ ሊነግርሽ ነው ውዴ። ለዛ እኮ ነው እኔ ለምን ሳይሆን ሁለት አምላክ ዋቅኒ ለማ አኒ እኮ ሰበበ ሳማየውምን ሲጋፈዴ እየተሳሳትሽ ነው እየተሳሳትሽ ነው እናን አከሚቲ ሲጋፈዴ ማሊፍ yoton ta'in akkamitti jedhen sigaafadde ምክንያቱ ኦኪ ሰበበቶን ta'in kan sigaafadde akkamitti አቹማን ዋቁማዳን tokko jarri jette እኮ ልነግርሽ ነው አዳምጪኝ። መማር ከፈለግሽ ነው ግዴታ አይደለም። ከኔ መማር ከፈለግሽ እነግርሻለሁ። ካልሆነ ግን ግዴታ የለብንም። አንቺም እኔም እዚህ ለማለት ግን ትንሽ አታፍርም? ሊያስተምርሽ ነው ምናምን ስትለኝ እንዴት አፋን ኦሮሞ ሲበራሲሱ ቢረጅቱ ከነን ቃኖፍቱ አከሚቲን መጫፋቲ ሰገሌ ዋቀዮቲ ከና ዋቀይራኑ ከነሜ kun kan waaqayyooti jettee amantu afaan keenya nu jalaa cuuca akkamitti yoommoo afaan keenya ulaagaa afaan oromoo guutee barreeffame ulaagaa hunda guutee barreeffame yoo jette immoo macaafa kee irratti akka waaqni lama jiru nu agarsiisaa jechuudha miti immoo ይኸውልሽ ድርቀማ miti በር yoo ati natti mi jette qofan sitti hima ilaa na dhaga'i natti mi yooti jette sittan hima waan an beeku malee dirqama asirratti wal mufachiisu የለንም አማኒ ወልፉ እንደውም ሲቱ ሙፈታ ያነቱ ሙፈቹ ቀመ መሬ አቲ ኮ አፋን ኦሮሞ ሴሩማን በሬፈሜራ መጫፈረቲ ጀቹ በርባዴቱም ብረ ከን ጀርኩን ቃመደ መነገርሲሱ ተኮ አገርሲሳ ጀቹ በርባዴቱ akkamitti akka ta'e sitti muufan jedha akkamitti singaafanne asitti amma waaqni lama eeyye jira jettee maaf amanteen dabartu asi አንዴ አይደለም አይልም እንዴ አይልም ጋር የምታዲያ ሁለት አካል ካላሳየ ለአንድ አካል ነው የተጻፈው ጋር የምን አዳምጪኝ እኔም ማውቀውን ነው ማስረዳሽ ካልሆነ ግን ተይው መቀበል አለ መቀበል የራስሽ መብት ነው ግን እኔ ናአመንሲሱ ግን ነጥሂ ሚዱጋ ጅሩ
Eesh. Iddoon ammaa Yohaannis tokkoon kun ragaa ta'uu hin danda'u. Waaqni lama jiraachuu agarsiisa. Kun hin da'umu waan biraatti geesse si gasha. Ani kan hin barbaade Yesuusii fi abbaan waaqummaadhaan tokko የሚል ነው። እሺ እኔ እንግዲህ አሁንም የምለው የማምነውን የተረዳሁሽ ነው የተረዳሁትን ነው የምነግርሽ። አይ አይሆንም ካልሽ ችግር የለም። አይ መልስን ማወቅ እፈልጋለሁ ካልሽ ግን ፈቃደኛ ከሆንሽ አሁንም እነግርሻለሁ። kan biraa yoo ta'e iddoo waaqa lama agarsiisu otoo hin ta'e waaqni lama jiraachuu ani isatti amannee beekna waan ta'eef argineerras jechuun akka macaafarra waaqni lama jiru waaqni lama akka jiru agarreerras waan ta'eef inni wal nu falmisiisu ግን akkatti Yesuusii fi iddootti Yesuusii fi abbaan waaqummaadhaan tokko ta'an naa kennita. እሺ እኔ ከዚህ በላይ የኔን ሀሳብ በደንብ የሚገልጽልኝ አፋን ኦሮሞtiin haasofte wayyoom afaan oromootiin haasofte ኩታ ከነ ጫላ ያደኮ ስሪት ከና ይብሱ እንጅሩ iddoon kun immoo yaada kee ibsatoo hin ta'in yaada kee wajjin wal dhiita warri kuta ati koo akka jarri tokko ta'an maaliin jenna waaqummaan akka jarri tokko ta'an naa fiduu dhufte ture inni ግን akka waaqni lama jiru nu agarsiise. እኔ ማውራት እችላለሁ ልባችሁን አንደንደ ረጋ ከኑ ደንደሰየ እሺ እላ ግን አዳነንኩትን ዱጋ ረቢ አዳነንኩትን ዮ ዴቢንኮ ስሪ ምትጀተለ የሮ አንቱ ሙሩ ቦደ ዴቢንኬ ስሪ ምትጀዲ ነባሲ ማለ የሮና ሰው አዳነንኩትን እሺ አትስ ገሩ በሪ ኢትሴኒ ዋና ሶፍቱ ከነቲ ማል አከን ሲጋፈደ በርቴተ ሚቲ ማለሲን ጀሪያን አይ እረደ ብተና ጋፈቹ ደንዴ ሰራኮን ገቡ ማለን ሲን ጀሪያን ጋፊኮ በቴታ ማልን ሲን ጀሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቁማዳን አካ ዋቀዮ አባ ወጅን ቶኮ ተኤ ጀተ ኤየ ከነ በቃ ከነና ቢደታና ሰጀላ ዱበቹ ሚቲቲ ሚውት ጎረዴን ታዩ ግን ዋንበራ ከሰደም ተታናን አያስፈልግም። አያው እኔ ማወራው በቃ ሌላ ክፍል ላይ ሳይሆን ዮሐንስ ቶኮ ዮሐንስ በቆና ቶኮ ረተን ዱበደ ሲፊን ተውታናን ኒስ ማሬሳ እሱ ወረተን ዱበቹ በቃ ናፍተኡ ሚቲ ኩን ወላሂ ወልዴገሩ ሚቲቲ ወንታቲ ዱበቴ ፊ ረጋነቲ ፊደ ወልዴገሩ ዲሲቲ ወሩ ኩተን ሲን ጀደላ አከምታ ወልዴገሩ ኢፊ ወልቲ ቀዳደዩ አኒ አከምቲ ሳም በርባኒ ኢዶቲ ኢየሱሲ ፊ አባን ዋቁማዳን ቶኮ ጀዱ ብቻን በርባዲ ተተከዘበቹ ani bakka kan biraarratti dubbadhu kanumatu nagaha kanumarratti waliin dubbanna yoo dubbachuu barbaadde weel hin barbaaddu taanaan dhiise kana duwwaana himi dirqama miti daqiiqaa meeqa dubbanne kanarratti daqiiqaa meeqa dubbanne daqiiqaa baay'een dubbanne nuti iddoo kanatti ko atisi namni kun maallaan jira jettee fudhachuu dhiiste malee bira kan jedhu kun akka qaama lama agarsiisu beekta yoo dhuguma afaan oromoo ulaagaa afaan oromoo ittiin baratamu barreeffamu seera ittiin barreeffamu yoo beekta ta'eefi iddoo kanatti akka waaqni lama ta'e nu agarsiisa. ጃል ለምን እየተደማመጥን አናወራም እንዴ? ግዴታ እኮ አይደለም። እሺ አዳምጪኝ ስጨርሽ tokko xumurreerra iddoo isaan dhaqiniika bukkeedhaan humna አሃ ይሰረጥ ወሊን ናሶብኑ ጀተ inni immoo wanta ta'e asoftu ragaa taareen ta'u akkamitti akka inni ragaa ta'u utuun siin ibsin akkamitti siin ta'u jettee murteessita. Akkamitti ragaan ta'u beektaan iyyuu sitti hima akkamitti ragaa taatoon ta'in akkamitti akka inni ragaan taane iddoon kun iddoon Yohaannis tokkoon kun waaqayyo lama wal bira jiraachuu agarsiisa. Inni ati fidurratti immoo Yesuusii fi abbaan waaqummaadhaan tokko kan jedhu. Inni ilaalcha mataa keetiiti ani immoo ilaalcha biraan qaba ilaalcha mataa kootoon ta'in namni afaan kana dubbisu hundiyyuu akka waaqni lama wal bira jiraatu jiru irraa hubata. በቃ እንደዛ ዱብሳ ለማለት ሙለቱ ሀዳ ቀሮ ማንደማመጥ ከሆነ ችግር የለም። እኔ እወጣላችኋለሁ። ባይዘወይ ወመር ናዲስ ያልተካ እሺ ናዲስ አና ቢራጋ ሀዳ ሙረተኒ ዋጋ ከምቱ ለመሰጥ ተ አቱ ሙረተኒ ኒስ አዲቱ ኒ ማሊ ፊዳ
Bakka sanatti kamtu lama sitti ta'e afaan Oromoo kun seeraan hin barreeffamne macaafa keessatti jedhee waa tokko waa bukkeedhaa bahutti mee bukkeedhaa deebiitti maaltu gidduutti intinaasi jedhe kamtu seeraan hin barreeffamne kamtu seeraan hin barreeffamne. Tiksi kennuufi barbaadde yoo ta'e keessaan naqiitii booksii keessaanii iddoo akkas akkasii dubbisii fi jedhii kennii fi anaa fi waamaroon itti fufnaam. Baay'ee si dhageenye. Daqiiqaa meeqaa isaa oole garuu ijoollee musliimaa keessaa mana musliima keessaati maqaa fuudhe jira. Namni ifa gidduu keenya seenee jeeqee hin jiru ati amma ajandaa nu jijjiirsisuu fi miyuut godhadhuu taa'i. Yoo miyuut ta'uu dandeenya immoo gadi bu'i. Waamaroo miyuut irraa. Bu'uunan bu'a. Wanni irraa himate anan bu'u. Waamaroo. Eesh maal jette jaalle? Amma naan kenni ture iddoon itti waaqni Yesuusii fi abbaan waaqummaadhaan tokko iddoon itti jedhu. ይኸውልሽ እኔ ብዙ ልሰጥሽ እችላለሁ ግን መጀመሪያ ከዚህ ነው ተኮን ደበም ብዙ ሊዚ ከዚህ ነው መጀመር ያለብን ከዚህ ከዮሐንስ ምዕራፍ 1 መጀመር አለብን ከዛ እሱን አልፈልግም ካልሽ ሁለት አምላክ ዋግን ለማወቅ ድሮ ገርሲ ይታል እሱ ያንቺ እይታ ነው ያንቺ እይታ ዳ ኢላልተ ኮቶን ተይን ኢላልተ ነማ አፋን ከነ ዱብሴ ነማ ሁበቱ ነመጥ ኢንጠሉት ኢላልተ ኮቶን ተይን ኩንሺ ሁንዱ መከናም ዩ ቢረጀቹን እኮ ወሪ አመንቲኬ አመንቲያት ወርዱት ከነ ወፈኒ ዱጋ ሴራን ዱብሰን ጅራቹን እንደው አቲ ዮጊን አፋን አንቂና አፋን ኦሮሞ ዱብሱ ፊ ኡላጋን ኢትበረፈሙ ፊ ኢምበረፈምኔ ገርገር ባስቴ ቤጉ ደቡ ደንዴሳ bira kan jiru kun qaama lama akka agarsiisu iddoon Yohaanis tokko tokkorratti waaqayyo bira ture kan jedhu sun waaqni lama akka jiru nu agarsiisa. Ilaa jaalle ammallee yeroo dhumaatiifan dubbadha. Daqiiqaa muraasa waliif. Tokkoyyuu dhugaan dubbadhi. Dhuganaa yeroo tokkoffaaf dubbachuufan illee jedhi. Ashi na dhaggeeffadhu. Dabaree waliif laannee inaasomnu taanaan ani hin barbaadu. Yohaanis tokko tokkotti achi hin deebiin ani hin barbaadu. Yohaanis tokko tokkotti deebiin ga'e. Kana qofa naaf himi. Kana qofa naaf himi. Dabaree walii kenninee naasomnaa waliin. Dabaree walii kenninee. Wanta si gaafaddeef gaaffii taataanaan wanta si gaafaddeef gaaffii taataanaan deebii taataanaan chiggiriin qabu rakkoon qabu. Not problem. Gidduutti addaan hin kuttu miti. Waan biraa softa taanaan nan kutaa daaree duddan kuta malee. Waan biraa naan ta'in. Akkasidha. Addaan kuttaa malee agarumaatti nan dhaggeeffattu. Addaan miti duddan kuta iyyuu wanta si gaafaddeef faallaa taanaan duddan kuta. Ay, እንግዲህ ነጋት ኦሊጋ አከን ነመከና ወጅ ነው ሰው ረጋኑ ከኒ ረጋኑ በርባዱ አንለዮ ነጋና ነው ሊያቲ ዶመ ነጋና ነው ልቱን ቀብዶራ ዱጋደ በሲሰ ፊንጋዴ አይ ዋቀደ ዋቁማ ዳንጀሪ ቶኮ ጀቲ ዶፍዶ ቶኮ ለዳት እሱ ጭንናለ ያራመተ ጎዲፊ ቲክሲ ቶኮ ጋፈተሙ አመስ tiksi tokko gaafatamu raamata godhiif waamara miti banadhume rakkoon qabu bakka raamata siif haa gootu. Eshi maal jechuu barbaadde obboleessa waliin haasa'uu hin dandeenye marii miti kun bar. Rakkoon qabu mee obboleessa kiyya Filipisoos tunaan galle Filipisoos boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irraa kaastee dubbisaa turtee mi'atise. Eeyyee. Mee itti deebi'eeti al tokko Hayi gaafiin kee maali achirratti waaqa walqixa lamatu jira jedha Filipisoos. Waaqa walqixa lama kan walqixummaa qaban. Noora. Eshi. Mee itti deebi'i dubbisiiti adda nuu baasi. Bootasan. Nuti kitaabni qulqulluun akka nu barsiisutti jechuudha. Waaqni lama osoo hin taane waaqni tokko akka ta'e nu barsiisa. Garuu ani amma gaaffii si gaafadhe mee Filipisoosiin boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irraa kaasii haga 8 sila dubbiste san naa dubbisiitii natti agarsiisi
Hiika lama kan isaa jedhu. kaa'in jedhe. Waaqa lama kan jedhu achirraati dubbisi natti agarsiisa. Kan dubbiste waaqa lamatu jira kan jedhu natti agarsiisati. Walqixxummaa qabuu jettee miire kan abbaa isaatiin wal isa qixxeessu dhiisee dhufee jette miti ati macaaficharraa akka itti dubbistee mi? Kanaafiyyuu guddaa isinii kennu kan kana jaalladhu.